Turkey kunja, Italy kunja, Germany, US, Egypt kunja, first class Isaac na no bri yebo ani betu na mo. Na to kunja Isaac na no bri yebo na service ka. O dia friend no man e go Spain so no. 0558 782268 and answer fresh 050 338 7037. Ye tira kwan ewo Abekan free pipe. Who Abekan free pipe junction na. Who sane back down kaka first ramp, second ramp. Isaac na obi yebo. Na ye dia seda amototo bonso nyankopon a obonso ebo awie enanso ya sa share biem e woto magic so ye dem live and colored wadaroma obaso a na wa share video no e dia mame but mo dia subscribe to channel no enkoma e ba be de wadwen share no betimi dia fa comment section no ye be ken kan e di amam abusia asa serious wo menim na enso me raho ma boto papa na metia na enso for the sake of me viewers intino me ntini metina ha ensu esa me hye me ho dey na me deliver ede so mo to magic so eni e ma munyina mo akwa aba ebie mini ede na afiasewa na ne komo be ede da apon so yenim se be na wotwi die oh my god na yente asempa breche kese e na abo adehia woteki enam so e ma Ghana adehia omo so ho mo ka adwam na de na asem da apaso kese pa ni mo akoka wuye hie mo a ye hwe se otumfo nyankopon no ebe ye na dom na ordinary beka yensa sumdwe mu eye abrante Christian Atsu enka na osi akan ede ma Ghana ono aso abobo de ama Newcastle osa abobo ede ama Chelsea eno de na nikopie mu e wo take memu a wo kwakobo abusua fofie chese arewo na asie wotwe hu a wonte ase na ebra asemi beto odwa no yenya asofo no mu bia me onya sofo kra oyobi a onim fom na wo so wono de awieye bremu or the Lord of Karma and or the Juma. Why ask them American? A one God or the prophecy who be a Babusia, what's here, who be poor, who be Jew, we am show. Niesa was Susu Ebesu, and Tianani dear, the idea they ever be another form of Musana and not from cry. Now, I know what you know. A year, Papa, or no, or yet you may be a friend a time with the prisoners. Walk prisons now one wako de efiase or more life experience e de do mo ko efiase say ye nsoshe say ya mane say mpoboni bi mpo e no madi e ne do makwakoto won ma na woko any prison free kwotwetwe enkomo ebi won so na ye kafia bi ena nipa no wode ne da kwakwo wiem afiase ode ne nyina betu ja sa na ma domfo ne aboafo so abamu na makwa akoboa na ba pay so abeka nsemi e de afa abrante Christian Atsu hu a metie yi ama mentimi kasa me kra na boto na mo mewura ko papa paye ama mani ase atata ne su asem no asefim na areho na me masem bisa ye ba ko pe yes nyame won ka ye bi de ma abrante Christian Atsu dia me pacho me view dia na nke ni kwase de esi ye ne kwase in the first place dudu na e kasa wa ye papa ene wa hwe nyanka wa hwe mobro na sa na tie dia ene na nke ni kwase nyakopon makwan e ma sa ase mu empoto no wakwa sha asase ase ma sese brei omanyi ye si apini se wa gu se wa ye den ye hu ba bia bia asem nefa enti abusua asem ne ya aweho omodi afa wani edi too much echi na ye mfa ensem no ensum na abusua na de studio ha ampaya ebedwa wa ha se wo de yankon ne gotie eye papa ya asem a odi to dwa ene eniema Christian Atsu go to the extent say obey so obi a yentua ne kafo 9 solid months na wagina ketua ba ko na wagire mobrofo mu na nne saare wosem ne atorenche mu atini ato na abusua asem no eya yankon ne gotie asem ma ye ba enkomo de bebre na wo ha yebedi yebeka ho asem e wo studio ha no Saudi Arabia inti number bi efrem na number no na minim number ko inti yenhwe enkoma on me dey say hi how are you please call me ASAP was just a main friend in 10 Christian Atsu inti Christian Atsu din na ama ana me so aja obi frame with strange number me so na me ntia me hu nipa ko and I'm say what is the issue who is this into okay Christian Atsu I'm say oh okay and I say Christian Atsu I'm calling you with my Saudi number and come am ne twetwe no ene na mo hwe ewo ho no no say where in Turkey are you and I'm say I will send the hotel and hospital address now into no so me hu
And I'll say, if I have to send mobile money, please send me your name and everything I need. And I may say, okay, and I may send no. And I'll say, perfect. How long is your wife going to stay there? In Tiatifo, maybe someone in a Mokai, in Koma, mene, Minue, Edit, it be your audios into all yes, or smartly agent or Brunibi, Ama or Disika. Abreme. And also when you told me about the situation, my club hasn't paid me for 9 months. I was waiting for one payment and will give to you, but they didn't. Eti for Oshe Asema or can or say 9 months the club untua neka. Eti or 3 asema or train payments but I know this scanning in den Abreme. Ubisa say we had footballers or muji sika kese or Europe. Na you know wako new club na yintua neka. Na ote say meyere yare. Enyame nko eno ode bibisa eyeme sana na komate no say or pay one payment na footballer one payment enyi sika ketwa na osonka ode ni nyina abreme chese we na kire enipa ban a oye and I'm say Christian, God will turn your story around, you will get your money, trust me. And I say I am praying for you, your wife's health is more important. They will go so and I'm guso Danasi. And I'm saying thanks so much, you are my brother for life. Now here in Funia at Twasona Ubrunia or de Sikanamane Brem and a friend Murat or sending me $3,600. Na ubisa say when any bay sa papa inti a ho ena me guswa me danase ena or say me ye be no yidia na owo no yeah inti no actually, I can send be time me free mono. Me born a man na time be amedi two dresse one dane ni amameda. Also, you did everything. Your wife should always be proud of you. You are a good man. Asema or no a tro no. For time u free moon so when come in dia. Or say I thought you would be discharged. What happened? Ow. And I'm saying the body has to go home. And I say, yes, sure, I am so sorry. And I'm saying that, and I say, thanks so much for your help, Christian. I say, no problem. God knows best. And I'm saying that, and I say, say, Nyame Shrano, na bote ne air court Ghana. It's a for me, Shadan, I'm a day and come to train by. Na we na chere and come on the door, so mean to me for Pima. So you need to be or dream. One ehiano. One any be. One some a mobile or me say sika and answer uniska. And so you see me an MP or her or only seek a good bank na all kind. Say a so better dear da. But you may the club in Trianica or any ma I was seeing good in a club in Trianica. And so I say me train one payment, number the Nina abroad or Yame Mamba or Yame Papa ba. Menene more busia. And to be say Adenti Anna of Saudi Arabia. Into number be Afric and a number no minimum number con. Into your and come out the media or say hi, how are you? Please call me Atsu. Or such as a main friend in 10 Christian Atsu. Into Christian Atsu dina ma Anna me so aja will be friend with strange number. Means na me ntia me hu nipa ko. And I'm saying what is the issue? Who is this? Into okay Christian Atsu. I'm saying oh okay. And I say Christian Atsu, I'm calling you with my Saudi number. And come out and then I'm more share no. Say where in Turkey are you? And I'm say I will send the hotel and hospital address now. And I'll say if I have to send mobile money, please send me your name and everything I need. And I may say okay, and I'm a Sunday no. And I'll say perfect. How long is your wife going to stay there? In Tiatifo, maybe someone in a Mokai. In Koma mene Minue Edit it be your audios into all yes or smartly agent or Brunibi Ama or Disika Abreme. And also when you told me about the situation, my club hasn't paid me for 9 months. I was waiting for one payment and will give to you, but they didn't. Eti for Oshe Asema or can or say 9 months the club untua neka. Eti or 3 asema or train payments but I could not scanning in den Abreme. Ubisa say we had footballers or muji sika kese or Europe. Na you know wako new club na yintua neka. Na ote say meyere yare. Enyame nko eno ode bibisa eyeme. Sana na komate
no say or pay one payment na footballer one payment enyi sika ketwa na oso nka odeni na abreme chese we na chere enipa ban a oye and I'm say Christian, God will turn your story around, you will get your money, trust me. And I say I am praying for you, your wife's health is more important. They will go so and I'm assuming go so dana say and I'm say thanks so much, you are my brother for life. Now here infonia etwa so na Obroni a odi sika no mane bre me ne friend Murat o send me $3,600 na ubisa say hwan ene be yesa papa yi enti ho na me guso a me dana say na o say me ye be yi no yidi ana owo no no ya enti no e chire o kan sem bi time a me yire free mu no me bona mane na time bi a me de tu dwa say one daneni amameda. Also, you did everything. Your wife should always be proud of you. You are a good man. Asema or no a tro no. For time u free moon so when come in dia. I say I thought she would be discharged. What happened? How? And I'm say the body has to go home. And I say yes, sure. I am so sorry. And I'm saying that and I say thanks so much for your help, Christian. I say no problem. God knows best. And I'm saying that na CBM say nyame hira no na body ne ekọ Ghana. It for me share that na me dey enkomo twetwen baaye na we nyina kire enkomo ne de dooso me ntimi fa pii ma so ye nipa bi a odwen won wa won ehia no won wa won enibi won wa won asem eye mobo onwen se o sika anase oniska enso ye nim se nuanim pii wo ha oro ne sika egu bank na all kan in ten Christian Atsu into Christian Atsu dina ma ana me so aja obi frame me with strange number me so me ntia say me hu nipa ko and I'm so what is the issue, who is this into okay Christian Atsu I'm so oh okay number and come am ne twetwe no ene na mo hwe ewo ho no no say where in Turkey are you? And I'm say I will send the hotel and hospital address now. And I'll say if I have to send mobile money, please send me your name and everything I need. And I may say okay. And I'm going send no. And I'll say perfect. How long is your wife going to stay there? In theater for maybe someone in a more kind in command menu edited. It be a audios into or yes or smart the agent Obroni bi ama or the sika abreme. And also when you told me about the situation, my club hasn't paid me for 9 months. I was waiting for one payment and will give to you. Asema or can or say 9 months the club untua neka. It is or three asema or train payments but no the scanning in eye. Say say Abrante Christian Atsu to go to that extent. Say why ye Jumana Abosumi could nice solid manti in Tianica. No washer bosses in Tianica. What is it coming in? I say half. What did he never mano? Now what they are park of 1 year. Now say Abrante Christian Atsu to me, yes, I am away na. Eddie my nipa, I didn't. And a Nako Pon Shen Shahai, and Mass out wrench and Kessiway. Etu Abrante as a drama no kasa yen hu baby a wo sha akwakwo yinchi wa shu bebre e wo man mu ene abusua entem asem no mi ntumi nya no e ba sa na ye de nyame nkrofo a omuti nyame ne na omo kasa omo si nyame se ye de mo badwuma de yeso na omo de ya fa ncheche mame nko na me nko ma prophet Bernard akwaba na ye mfa nkomo na ehye so papa me mo aka
Peji so baba. Na wa pon pese. Nyame ado me ho de se Bible. Na se the Bible ye biem pese so ade. O ho anye de se ko be ha adwe. Papa asem ni kire ma adwe. Afofro me so. Na obi a ye ntua ne ka wo. Na ye tua ne ka na wodi wa fa ebi o. Wodi ne yina. Se Jennifer hwe wo yire yare. Apart from the Christian I try ye never be brave. Enti Nyankopon ntimi anya nka ye bi ama abranti. Na ka turenche ni be na to abone kokko. Na ko yi na free won mu mpa anka si. Amen the Christian akosha asase wo wusu wo mu ye hu na ma ato ye nhihye titiw ne yire wo mu de oye no. Ade enti na eduru me be Nyankopon ma ne ma ekosa ho yi. Ma menchira motifo chirichiri ele benche. Omoje oso. Na one thing I mean so baba erade ma ne ma enkwa ahoyehie ne mu ya nkasa ya akono ene de ekwa ahoyehie musu eni isan empanifo bu bebi se me kope bibia bedi Ene me beye den na Bible se erade oyo no kwafo no yo omoburohunfo no tinni o se ade be chia ma ade na adchia nkasa nwenwene ne ho so what you see sometimes ni panim kwan ya faso Babu sa ho se awie ne be kwa abusi ese ewia so bia wo adwuma oye ba wo bisa ho se adwuma ameye ne enti so adwuma ameye no eye when eradia destiny ya ma ne se me nyina menya ahoto na mawie papa yen hwe obi ti se Job chapter 1 verse 1 the Bible so oberima bi tina so as asase so oberima no di mu otere nanso oberima na brabo nyina ye toche pepepe oradi nanso obonsam ko so ne we ye wo esan musuo ene amane ne wo ewia se na mu se wa mfa nyame anya wa ade nyina you die like a fowl ubewuti sa aboa so ti ase sometimes onipa bi wa na kwan na adoye no offense etene e wo oradi ne so etene but in the sight of God no Bible so nipa ayeye de ekwa eye entumagufi eya na ekristofo bebiri na ewu afi wo be se wo ya doye wo ye papa but eye entumagufi wo nanim enti papa wo kan kwese o me ye se Bible chron ne da manim no me ka Yehowa adwene me nka nipa adwene me nka ni followers ene Ghana adwene ene masses na adwene me ka Awurade adwene ekwan bi wo ba etere ewo nipa ni so na awieyam oba ne den Awurade kan wo na asemu se unam nsuo mu a mema nsuo mfa unam ogya mu a mema ogya nsew ma ba ene me poma ene betikere wure that says alpha and omega na osanso kan se oni ni onifrani ani wa onanti sumu a onkura poma now that means God is capable of looking after us God nangasa or you so merciful I want na kwan mu so what you say Bible say bi ma otini ni entwe na mu da it's a yeda na musuo ni sign every sign ni pen ehwa na asem ne wo na wo na aye ni o say sometimes you make aye ntimi nka on TV so what you say and now no ye inquiries and you make wa mentimi anka because me anka sa we wo say me kra so ma so what you say ye hwe obi ti say Ghanaian ministers Ghanaian pastors prophets ubetima kwa ya do e ba do e no de ye obi bi wa adwini mu do ni pe ni su die o ya do ye o ye bibi na so nyame ani mo no na entene sa e ebi wo ha o ma do e ne ya kwankere maybe mo pedi bi wo ga na otaye adoye ba na do e ni yo de ja man for star de Canada ye me ye de be bo sa ri pa ni di ne na asamato me ti be boni obeye sa akope odi nya more life odi nya more prosperity me ye de be boni di me ye de enchire me kama no to ncho kwase akoju dwan ya na nya ba be to so ti ase ba je wo kwan bebre ene wo wi ase se wo fa Kristo akwan ya nyame no be hewo but obeme mu aye dey emu aye to wo be nyinyam ba na no nchire se Awurade de wo wi so ti ase Mama can scripture Psalm 37 verse number 1 bepem 4 and I'm the 5 crab can make kind in them. Etifia samo say abonefo ahoto nche. Abonefo. Sometimes no adoye me metima e wadoye but me tirimo asem me tirimo gina no. Do you know how many enkoform Ghana anywhere so mo ya adoye
and this is some or this is some who show. Anyone who should do good password. Do you have any clue? You only people on my one to know Choska, what you want, Cassa, who should magic or do quite yard. Oh, madam, I didn't dear child. I get what dear child. Minutes so had any idea. Any idea, Kulampo. Yaya, dear, who say on your way, and or the young more fame, more popularity, or the gaining more strength. But you don't have any idea, makes me say like this year. I don't see the many poor at them. I don't see that try. You make me wish how fast here. If I trust me. Ah, who do you ever? What you say, but sometimes, only people who are now quite excellent when they show. But a radiation, what kind of excellent? Oh, now I know ya, or you know, or be what ya, or the baby beans of what yet. Then you're radiation. Papa, na mama mbra kakra wo se de bia ne wase be se otini ni die Amani do so na mani do e na wot nya o nya me ba chi na fridi ai e na ye se otini ni be wu a ebi wo no ma wo nyare na ho wo mrese bi on kotoreti mu ne ho wo nkotena ka mu ma pan na we pre no de wu e bia oda ho no ma be mu ana but said ye Ghana for ni wiase ye hu Atsu no na sa Atsu be free wiase mpo a but when you're at yeah, way no they call. Metima can point blank 100 jump when you're at the upon the fancy and the crack. Nah, it just say if you baby. Let can jump every baby and a baby baby when you're at the upon the far branch and the crack. And to Papa Mayan will because the air course is I ain't part the brain night to make a singing. Do I say, baby or shan, a bit of myself for 1 month and a me or Madame Mupi. What do you mean? A bit of so chess by beer do ready, that's why I young to me and that. There be what way I may deal with a bit nipper cannot people no wanting a man. I say, now where's a family obey. But the air corner. Now, Miss Ukroya, yes, one friend, so yes, and baby advantage and winning. Now, what I can say, I mean, one, and me a baby, Papa, my young baby a free, not a tear for me, and maybe I may have Busami. Oh, sometimes footballers now got some put yawn. They're not now, kind. One put your 2 roads here. First, the medical Busa is then young upon say. Up to rent now to our branch here. A footballer see be nae, and I say, be nae. May I be pedocro? A routine I never want to young cook one samson. So as I say, now for your saba, a branch and otiase, and answer on tiase. Young call my young child home. Oh, yeah, sometimes no. Footballers now can put your own to 2 notes. So, you know, Ghana team, Ghana, one footballer. I can't South position now, among for baby now fight for. A bit of boy come on, I will buy. You know that they would kind. Sir, and sometimes they are not your castle, moon seeking a mumba. A yard of Bitia, which you know, dim or dim was assembly Jimmy Sam and then some fool. What yet now? Oh, be you a Germany, and catch a normal by a Germany assassin. Germany. What do you have, Monfa? Dear, never I say. I feel you are very fluffy. They are demanding a little blood. One more moja, every Nipanam. A 2 years now. You have a car for us, I say, yes, I can't. 2 years now. For what can Sarah then sat now in the young pump? So as I say, only in ya, Munjina Mudia near moon, said Unyaman on one, yet the Christo pay. So Unyaman born someone, yet you born some pay. Baba nya mutumudu asa we owo nyame asa ye yakobon sama famu a uba nyom kakra ye ba Kristo so mu aba ba ya do e wa so de ma dia jiudin na awiye be kwa kosi se awiye ne kwa kosi se abusia we de muntu mi kana mumra so ne de too much ene ma yakofa ba ne eche kure yi emu onwu akasa kwa kufrempo ode asema ba Christian Atsu enchemi atuni akokofa ensemo pa ede aba na adusia ene ncheche se no enye ye channel so wunye bi wo bebia enti wadaroma muntu mi kana mumra so bra muntu mi ka ba so yi mu ma de asema ba subscribe to channel ene ehia pa ene wa chine pia share no emane nko afoforo ka che nya se ne de ensema ba ne pantuma o wan be tie bi de wa ye ho me koye ne man ka bi de ne wan ko bi kwa na keye enti bo mo de na wan kasafo ani besem na tie ene ensema e be free heart of form na wo so wa fa abafu na wo tutu anamo a wo tutu anamo ye se Kristo ni enti abusia ma me ko papa wo se ye ye bisam ye mu
ebisa mienu comment nso enyame ansa na ebisa mienu beba no fa wo adwen nche fa comment section no dwuma de ne koso na mepebre na makenkan edi amamo wo se ye ebisa mienu ye busa se atwen chem na atu abrante Christian Atsu no footballer bi ni mu bi ana se esi keke ye ban say natural disaster na si ya ana bibia ko papa eni de kire ye behwe ye wiesu a ni ebusa se abrante Christian Atsu waja ye kwan ana se still na mo se ye nkwa ye mudi mo beba ene papa ebe kire wo studio ha me enkomo ne do so pa eni tam kuchu ni afa so papa ye nkwa je se ade ye di kan ye busa ba se ye dia ba no ye busa Kristo se me pa cho engineer se wo ha mo men why mo fa camera ne mto so man ka se na we bosiri mu ka ya kwata free bibi we ye wo mu obi any se mo life and color ye gina Ezekiel chapter 14 verse number 1 e dey copy the last verse e busa ra de se dia ba no football bi nsa wo mu ana ye wia ni asa busa Kristo se Christian Atsu no otiase ana ontiase eya ana ye ka confirmation ye ka rade nsamo a mimi gina ka se dwam se Israel Nyankopon alpha ni omega se na hyase ni ewie se me nko ka se obi a obo anwam akwa ko hu wo mu wiase ye control physical so otiase na edom na te o man pinim ti wo ho a me pa cho cameraman pa cho mo ba mi a mo mem wo hana mo fa camera ne to Bible ne so mo fa camera no e to Bible no so ma na ye ba bia ye yi ensem na free sa me pa cho ba bia fia na obi hwen ya no no so abo afri wo no me pa cho o ba mi a o ba bra fa phone to na o man ka se twebe no fa won sa mi no eto ha mane na kata wani on sa ni ebusa Awurade se atorancham na ato Christian Atsu no footballer bi edin wo ana so obi adi nim ewia ne asan akọ otiase ana ontiase Nazareth de ba Kristo anopa ye abusa odin mu ane etu agina odin mu ane fa ye mu die anopa Yehowa odin kase ene no na aba agya oye nyame ti asefo sunsum ne honam unim nsumaye mu asem na onim bibiara you are the master of all principalities anopa Yehowa ene udin kase ye busawo eye Christian Atsu atoranchem na ato no wo mo bobo footballer bi ni di wo anase ni di wo en ten on konkron bua eni ensam bi Yehowa bua eni ensam entam so ubon sa won sabe super super no won sa na fi Bible no so amboy ebu on so won sam ba ku be dudu ebu on so be electrify se wa so electric mu a e shock on e yo pen we you santem e dey fi Bible no so amame ti Christian opai akwa ni bo ni mo wanim ahobrasiem e gina wonu masam so Ezekiel 14 verse 1 to the last verse ye busao Christian Atsu wo eye footballers no mo no ne bobol obi nsa wo ana so obi nsa nim en ten e so pen we nsa wai pija nsa no mo hwe wo me pa cho footballers ba ko nsa wo ya mama ni di me di be ma oba situai o die Kristo na di ne ho agoro no e se ne di ibi e be samba o ti ase ana so nti ase enti papa enya huse obi ensa engomu Bible no ma yeti ase se ewusia ene ajanka ne mobrofo da na koma so and Afric Christian Atsu adwuma wo ye no wo try say sample ni bi ebi de fiase e ka mine wo mu wo tu ni ho cheye e ko tu asa aka ne de ma wo obi nyimo obi kunu akwakoye ne yire ho adwuma na wanyem na ebra to se ebi na free hospital onye sika friend ya na abrantie si mini ma ba betu ya de ama mo wo charity home a wo yom adoye nyanka wo mo ma me ntiase adent na yakopɔ mama kwan ama just mere person bi ade ama awe wo se mu asabanti on say Bible say onipa ti na kuma mu do suro nipa leja o saman so ti ase onipa ne ni di nchini di mekono sometimes obi wo a onya wade obeye wo no on say Psalm 37 na bibia make nko se battle ade ho na papa
tena asase so na di no kore na wani nka de ma wani nka Awurade ho no ama wo de wakoma ehwe ene onkofo bo mo to mo nsise o mo di bone ade akọwu eye du oda ono wu na oni ba bi okọ so ti ase ene odu ho a de oye ni nyina no ode bo bibi so de anya bibi so ti ase odi nipa na kwa akọja enu ntire ya aya na unse me ma catch yourself football Kristo ni nsa nim papa se me nsa still na ebe ya sa kopem sa ade be chi ebe ya o ya sa kopem sa ade be chi Yehowa ni ebusa ni nsa mu Yehowa me body di anchiro Yehowa alpha ni omega na se papa me boa na ye na de na me o de bi se we ye wo 7 ways of yebusa Awurade ho ade we the fourth one member ya the fifth one eno de wan twa ba kikamu ha yebusa so oti asana so nti ase menshuru ate ha wana erjefo anopai ha be bayi ohima wa ha me pa wa tweme papa nti no pese ohunu we de pese bi mu ne de na me so ate o ya ma e wani so ntew so o di fo bi asia papa sa nipa yi na woni wo hwemu a wona woni atwu wonta wa bi ana se eye wotan hunu keke because atwu kwa he ma se boy ye yiri sinchen na wati ni be bia wo dwere eni pa no still na ogusu bobo ya me chiro why maybe ntimi mbo le din wa ye ba bi de okobodi ana ogusu bobo ba ono kura mpo ne ho be kan bia ena so won fani hu ni afi ya ne ho be kan bia o timi fani hu ni o se sometimes no wo ha me bi ye program ha odifo ni okumas oto aprada abai obai na be sustain wo me bana na interview mechi ejimi am penetrate wa aprada ba wow aprada ba we are connected with the fire of the Holy Spirit Kristo wa oni enenam oti ojata down say you don't have eyes to true so ti ase nti ebusani bibia instant waye enye tumi bibia ni bibia oti akoma ni nti ebusani nsem a ofiri ahonim pam wo gua ye ni nsem no bi eno anu ba wa be ko bosom so akobusani ase de wa asem cheche papa enkomo no ebi esa wachire enti yankodi eno no pra ansa na bebusa se wonti ase ana se wonti ase okay abusia abrate Christian atwo enwo komo ene eguso ayedi e wo too much so me se akwanche na ye ne nsame me Sαλλdest na emu ayedru emu ye me ya pa ne da wono nti na me dia ka me wanko na chukwu nti me se mu se bonkum ne na yakoba mo mfa ne sa wan na emu ye me ya kakra pa enti abusia ye di enkomo na enkomo ya ye die ena eye one God was one onye sofo oyesia eweye bre wono woni Lord of Karma ene eye adwuma eweye bre enti wono obu resunsu mu wiase anu atasatase nema na wa beka agu ho Sunday wa kabi papa na ye wo ho no ma one God beka se eye kase pa bre mpo eye beto Ghana Black Santi enyira ye ba na bi so me na mukra de Ghana sofo Ghana CS Ghana difo mu ha dwene da bia nkom hye be hunahuna nipa ebema nipa akoma atu na mode be so yeso na one God asemi ba ye ene ebopiri one God yes one God emre bu be kan se enti no ayampasa abrante Christian atwu wawu anase yenye ni daso eno herere mo cheche mode mo pe banku bi ni daso hunu na mo wono yenko ni enkotie one God nsema wode to dwan na eba papa o studio yesa ebedi enkomo ebi bedano ase yana ewiase mpenifo se obi nima obi chire enti ewiase se wo fa obi asem a na wabɔ nipa ni din aka ho se enipa smesi ene ka se me say obi ka agada asem se agada abodam agada be bodam because sia one abeka ti me ka me se sia one ana yakato yekohwe sunsun wiase so ade bia eda ho so ati ase edambo ewa busuanim ebepie we de me fa chakese mama radio ahwefo ene etiefo and mama radio ade share around the world and in Ghana here mo share mama radio video no mo continue mo share video no ko ba bia wiase fa na ina na emu de pe na enye bi no mo tie sa de tie the new world no the new century no ya be lande ye be bo nipa ye be many pasuma to wo mo wasase so ye sa na tie enchakese enkoma okon prekun Kennedy Japan incoming president papa ba bia wo bia no the nation sia me chia oni se bi odom
ene wo MPP ku ye pay mpu MPP ku no emu na wo bɔ mu apata emu aso na betu mu nkyene emu aso na begina e de Ghana no ma ye dey atutututu yie eti guda sa na tie guda me sa no me hu se gina shro so siniti asi guda sia they be America check Ghana for and around the world and in Ghana you say CS or Sia is bigger than prophet or any man of God or any solid software or any comfort and I say be malam because CS no we dining with angels real angels that we communicate with and gods of the land too are involved. Today America say me the master to form now we suffer so far for credit no and the nation sia na Ghana for so sampa also so no ko sunsun wiase no uko hu say na dey and the down na also dey ba man twen e me ka say wie na kofa na dane no say na amwakwata papa oye papa Ghana for tunifu e ya mudi manum asem edi agro say mon tu papa yifu a na say gods of the land extract one so na so for so a e ye funra na be koso Ghana ha ana mo so mon pene saa so no say ko na mo say the nation sia no ni aden abre ni abre aja say ejiguda Peter Obi wanted to do the sacrifice to the gods of the land in Nigeria but they don't know how to go about it so I think that they went and did something but what they did is wrong. You know, so Peter Obi, Nigeria should expect Tinubu, that old man is still leading in the spiritual world. See, it's so Nigeria. Ghanaians around the world and everybody have to pray for Nigeria because they are the African giants. Whatever they have peace in their country, we also have peace in our country. Make I take this opportunity send some message to Nigeria. Okay. The men of God in Nigeria, darkness has fallen on them. All the men of God in Nigeria, 90% is more than 10%. Hey. So 90% of the men of God in Nigeria have to be prayerful because what is about to happen there, they will be shocked. There is still what a shock in the air for Nigeria men of God, like just what happened to TB Joshua. There is this man of God that I like so much. I always follow him. I like the boldness and the courage that he has. He's called Odumeje. He's one of the Igbo men of God. Odumeje, darkness from the father's side has fallen on him. He needs to be prayerful. He needs to do some sacrifice to the gods of the land because the way he talks as if he got something bigger than them, but he have no power more than them. Sa energy. Guda ensuo kesiye. Any enframa kesiye bi baba Ghana. All the regions are bosso. Ya amanfo kasa mo se bibie ni wiase. Ensuo kesiye. Any enframa kesiye. Eti wa wodan eso apano ana wa wodan so Chelsea no week no. Corner ko pay different roofing. Na ensuo we ebe se ade enframa we ebe padan so ebe bubu dan ebe sanuma bebe de ka aba Ghana enya Ghana kwa we across the world, the whole world. American for enhwe omuhu yie susu wiase de daw American no very bad and large so atiase eti Ghana and I may bomb pie say Ghana for 18 years. Or more nama, or must be any Riasino, Bibi any Riasino. Yeah, but Chum, sir, Bibi oh Riasi. It's all the regions in Ghana here should get ready. A soft for now, or more pay Bibi a dear who Manu say Bibi any Riasino. Oh, a Sia, ye be share, say Sia, and take Ghana ha. And I said, a confessor for no, and a modern Ghana. And you could have a nice movie for the nation. It's expected heavy rainfall, and from a bonnet, a baby dying, I said dying, and the Sebi, and one can say neither about the media is my mirror, and the media is my time. It's here, nobody can hide it. Obiabi life and colored. Okay, if it's life and colored, and then person bisa say Christian Atsu or him. Christian Atsu na. Guy here know what take Black Star footballer. Hey, ukawa ha say Black Star benye yie Debbie enka ho Christian Atsu na say no aka no Debbie Black Star yi na no Black Star Christian Atsu guy now or what take earthquake issues na ba ono say no make say the two form say builders around the world
Ghana here and around the world. Ebe juregu, ebe kunipa, ebe boka, ebe senyoma around the world, and it can happen any part of the world. Nobody knows, and it could pay or take it. So what you say? Soon we are say. Ahom edo support call kohwe ye no etie de ekoso wo no e chese Christian Atsu onka atiasefo ho biem. So all the bloggers are omo pe bibie die wu omo de fake news eba and he's alive, he's this. No, don't pay attention to them. The families should start getting ready to go there and look for the body. They should even pray, say the body crowd can be given to them, or they even see the body. Because it is confirmed from the angel of death. Say Atsu dia be ka omunsa into one country as if one udi enya koka angel of death is a pair. It just say on country as if one biem into a confirmed in the spiritual world and it's confirmed on land. So stop following those fake bloggers bringing out fake news around the world just to disturb Ghanaians. That form. One God. That is it. I said okay. And one no. Yen kase biem esi. Dia kena movie. Mon share the ekoso. Enti Black Star now kaso omo benye yiye kese bi no. Are you trying to tell me say is this one? Ye no. Ye na ye. Yes, sanity. Confirm. Sanity. Condolences to the family and everybody in Ghana here. One God. Enti asofwa ekuku damye wo Ghana from tintin eko tintin me santi omo nyina nti obi ehu ade we say ba. Oh no. Nyame eyi achiro mo. Dabi we enye Nyankopon ensa no adwuma. We eye gods of the land ensa no adwuma. Omo na de beto kama honhu kese ni say asasi be ka ne ho, asasi be woso ne ho. Eti first nation sia enim, the century sia, the sia of the nation. The only seer who knows what will happen in 72 hours. 24 hours belong to God and himself. On country we are saying Ghana say burdens I can see around the world a bit messy with Krum Ghana. Any part of the world a bit messy and in try and so. It is a see now say or this year if Ghana eka ho bia any option bia obi abewu and so a kwan branch and fast with the free as a fast as is we no na ya we have nothing to say. The obey na say ye be jai adiaka na ya bom paye ama enchirimafo no enti Black Star eyen anu nie me say ya mo paye kwasa Atsu body ni yesa beka na ya cross check you say this is the real Atsu ye can asem no ye mo ho paye because from the way I meditate your man from the spiritual world, you know, it means say any pado doa sebi a share assassin say omu esu wiase no e cry for help no e large and your time na naso we aya petuwo and na esi and from so na ba and so sena etibia no gods of the land they are involved. No mortal have any question to ask them. All we have to do is move forward in life. One God. One God. You said here, say, if you was nigga, or spiritual marriage, you will not be able to settle down. Recently, worry. Na, the ayatollah so you say, or worry or hini ba ye obi kunu no wako jiaboso. Spiritual marriage be biano. See, waru susu wiasia land just auto warrior so. See, waru susu wiasia now auto warrior so our land and no crampon 50-50. Tini ye 50-50. And the Fiashua awale no. Mufan pabon tayi nyaba nechi. Ne mum na nya warrior ejina pinti. Abusia ka kumye de koku anum. One God on say Atsu abusia yade ya but o se baby edu no e se shirika no project ni pa. Wono na e ka onyem na me ka. O se Atsu okọ. Prophet so e was studio. Edi kan aye bi sa first o me ati ase se ne etu Atsu no. Enye ni nkwanhye wo no na emom nipa bi a wono e ka Ghana Black Star ho nsa wo mu ne nanso ama ne Ghana yewu dia yewu enti esi am one God dia kan to so ye gusa professor ne one God ya adwen anasa no so be gusa alpha na omega Nyankopon ne hu be bi esi ye ntu ya adwum na anasa system na ye nya hobu se Atsu e da so eti ase eni papa one God asema obeka no and I also want answer so baby dear sometimes here Bible ka say obi bia Rebecca say o erade din na asem no nye nokore no ba be come abonten say nokore no he or she will be punished. Yes sir. Share
Unim yo. And I can scriptures in jail. Na sometimes you do I don't know what is wrong with them. Nyamemba bi anko sunsumu wiase. Nyamemba bi en odo. One day so only Lord of Come and ye juma. Na Lord of Come and one born. Obaba. Na sometimes you people or kasa na Mama can scripture and sign Busa. Deuteronomy chapter 18, verse 15, copy 22. A chief as a was 1 year or deform, 1 year or deform. Or so deform or free mumoa or free union to say, me na a radu yanko pombeman so amawo. Or na, or say, or na muntiano. Said the eradi bisa, said the ubisa a radu yanko pom, a man's horror, a jabon as a dam. Or say, a mamenti a radi me yanko pom any view. Na emame hunu oja kese bio na wahu 17 osene rade ka kire me se de waka no yi 18 oseme ma odifo so mama wo mu onuanu mu sewo na me de mensa me se nanum na waka de me se nunu nyina a kire wo na ebeba se obi biara orintie mensam a obeka no midin mu no me na mehwehwe no ono ho 20 Osina odifo obema ne ho so aka asem bi medin mu a menhye ne se onka ne de obekasa anyame foforo din mu odifo kunu bewu so wan go le so onye sofo we see na sia edai sia a prophetic name Israel odi hunufo eba sia enene aba odifo prophet odi hunufo sia odi hunufo enti asem na wo kan enimu sa enti na ye bu se urade se mesi Kristo se ni difo bia ni wo ko mu wiase obeka kire wo se ma kwa hwe nu ni o me fo se ko mu wiase but was the angel of death owobofo na abefa ne ko na the moment owobofo so be kan won sa no wo ka ne nsa ne de ne no anya de obeti o se ye wo adifo ba ko 7 ene wo wiase Jeremiah 23 verse number 25 ekopim 34 ekan ye odifo no owiwi amanfo nsem aba beka oya ono ye kromfo oye thief oye difo ye odifo ye wo hwe dia na de no de to no so o sa no mra ni so oh na Ghana enoso enso ba be to enso be bubu Ghana Accra obeko na ade ne ka ade ne sinitirase enti ube hunso ampa eye izo o se mesan kansa o se odifo a obema ne ho so aka asem bi midimu a mensa ne se onka ne de obekasa anyame foforo di mu odifo kunu bewu that says Alpha and Omega jacha buru wa na ohwe Israel so ntonko na wo so bewu metwaso o se wo kan wa kuma mu se ebe de na yebehun asem a Awurade nkan no na yebehun asam Awurade enkan no a de odifo ne kasa ewo Awurade di mu na asam no anye ho no na amamu a asam Awurade enkan no aho kire na odifo ko ne de kasa ensuro enti papa ye nhwe de Alpha Omega nyakopon kana Ghana for ye nya akomato ye because say an ye hu ye gina bi o say Atsu ye be wo no ne agent ne kwada betu da say ase football team na wo no omomwa e ma advance en baby o hye no machines ni ade so mudi wura from the yin omo nye ne nyina forget about machine be see e won the boss e bi obi e ka de ope machine e pese ye busa Alpha and Omega nyakopon say Atsu what ase anaso onti ase fa phone to ene de oda dwam pa se me say ya ne sai bi fa nsa mi no mami yes me ba cho engineers mo ha mo hwe me why we yes abusa the second one na zireti ni ba wo na kan say odifo ku obema ne ho so aka ase ni Awurade din mu na enye Awurade ne kan sa difo ku ni bewu mi wura ahobrase mu a oboni ni wakoa ye busa nsem bi ewo din mu Alpha and Omega Yehovah any udin kese Christian atwo tiase anasa ontiase katamu muamu en ten je muamu den
alpha ye bisa unsem you atuti ase anasa onti ase ten modimu oti ase anasa onti ase bua ni eni unsem bi ona oni masase mu nsem ona o kan wi ensem na ofri asase e oni e bibi bia ni wo suma yo erade kasa na o man for the enti o madwin ba bi o se biara oti ase anasa onti ase entam si howa wahwefo o eso penu apegya o wahwefo he papa yenchi na ya me do yenchi na me pew yenchi ene gina wo gina e ka no kore e kire man no alpha ni omega bua ni ene wonsem wie entam so miwura bim edieno Fane de mi se ba ma ho a kire no. Men kind and sakan o ti. Feminine. That says Alpha and Omega, the master of the universe. Where to say? Facile come no muai. Where to say? Ayo bi ba na obon aba tu na nu tu nkwase akeka. Where the nimpre nu so ayebusa Omega no. Papa se me de ho. Sana nyame sia no. Nimpre nu so. Kasa chero manfo na program for mo help. Kama ma fa so ai. Abusia, we de. Cha me sa de kwai mo ayetu, me ntimi pija. Ni aba no. We de me tuwe me da na mada. Me hu be. We de nyame difo. We jira nyame asem so. Ena wo de emuaya aba. Nti abusia de aye no nti we enya afi na mo betoto ayampia. Sa tuma ji echi epre ho. Ndi enyankopon sie ni. Enyame ani asem. Nyame difo na ti ane nyame na meka. Abusia na da so no. Papa me sa ni mpo agene. Ebe o ya sa ko pemsa. Ade e bechi. Me si enko busum bia ho, me enko ba bia. Fa to so. Enti papa isi aye ne de. Ah so we dey da wa bam. Mami musamatifo abusia arewo ni de ahye me class ma pa because ensemi ba ni nyina no eye me ya. Na anope papa nsem a obeka no onse bebre na nim dia aju aye o bebre na nim dia aju aye enti ebra ne huko ka adwa mu no na nkofo de niema a waye eba abonten anope miti papa na se mepoto ye how se obi akoye adwuma 9 solid months entu anika wasi etua me ka yetua me boso me ba ko bepo dia be de nyina me ma na da kwhwo yire ampa akrobetu TV so oyin senkwa e mani pasere achusi me free training bana be showa ne mani age kwaku menu je 800 euros enesi kaketwa o fakoma akrobetu na woni no woni obi abomade akobu na to pan na ne yira nim no akwada ya sabia obeyawo hospital besi ntimi ntua atusimini wakwa kotua na ode ama wo enkrofo e kamene wo mo ni tutu akomusem ebusua yi wo to twene wo mo de afiase wo mo su atusimini charity enyanka wona mo maame no papa ewu agya wo mo nim baabi o mo na na o magya wo ye do magogo nyanka fie atusimini afa radiate and then the yasem me director kra went to me amedwume because asem no ya asem na ya say wo hwe ba bia nsem bo scientist kra kire say ebra ansa na sa wo ye ne ba be see no na ye won krama bi wo hono ma wo mu blow alarm left and right adey and it nyankopon went to me ama ho popo ye bia ma na nei abrante Christian aju one God dey be pim so na one God dey ne dey prophet me enfanya asem ye we the physical nya say ye twe hu wa kira ha ba ye ti he ya ena nyame difo ebusa nyame wo busa nyame na nyame aka na adwene say o my Ghana
Yanto ya adwene bi pa na me de ache no. Se bread ya Atsu won ka ye hu pie. Abusua asem eya. Eri papa nia ekosu ya ene take force say, watcha take force say, ade che omuti say. Ama manager na agent na no so ma Christian Atsu ko pie mu e wo take mu. Wa ba bon ta be kasa wo si be bia ya ekoni de eni da so oni ho. But still na ase ni pa bi esi wo monto mo ase tintin e twan. E ba na wo ka na e kam ya ko yes ase. Too much echi e pre wo de nsem bia ba bonten. De nipa dodo na si nyame e be ye nyame be ye nyame be ye papa de nyame so akani o. E de na wo ka che Ghana fo. Meme de obaba de what I know ni say. So de wa kwan say Awurade nsa. Me kasa kura yi ni. Awurade nim nsuma yemu asem. Na what I was so papa me Bible na echi be yi ni me beto anso e. Eh. Bible na nkasa chi be yi. Wow. Enya asem ketwa o. Bible dra na do e soja e we Awurade water no so. Wow. Bible na nkasa. Yemfa mpiu but sometimes ade ano den e happen to your church member bia near the Bible no ko. Wo ye be ma sori wo. So what you say that ya ko na ne nam. So do wa kwan se Israel Nyankopon nsa na ado ho to no so a. Bibi bia ni won ti ne ye. E ya me ka kire mu bibiri se fa wo hu atu Awurade so. Ma yengina apam. Ma yengina agina. Wo ma wa wo hwe me wo ma. Wo gere wo adwuma. Chese wade nyina yemfa nse Awurade nsa mfa ma wo. E wo Awurade altar kronko ya ka wo nti ase. Ya ka wo nti na asofo ne sa ball aso adifo ni ball aso asofo gugwa sa makacho si e pay instrument ye wini so ja ma Awurade o ti o waso ayi waso den na discuss any asofo ko so fa sen wo ko so na fo sika ehwe ma ya ase fa hwe ma beauty ube mu de Kristo be ya afi we are in the year of the witches me san ka for the third time in ka bio we are in the year of the witches ma wade ye enye osoro ade ye se de be ya Awurade be chi mama ne bambo aye okese ma no to ba pa abusia adofo bi de omo comment ya bana papa omo ni won nya adwen eya na na boache o say that man is I say we dey mean to me because Christian Atsu ti ase onu de o ni onu anasemu me de eya adwoa giti so bi aba o say Nyankopon ti me yen senchire ni enti Atsu da so ti ase onu adwoa giti sa de aba o say de nyame entumi nyen na te say eni ho na eya ohima Mary also the about or say Atsu will never die. Papa, I drag it in our side or say simple. Why done it? I may be asking them who say Atsu will crampona. Nyakupo be nyan fool. Would you say second death? Oh, say Raddy be nyane. Ye free fool, must say, oh, who Christo Mokan and almost sorry. And when we ask say ye be bomb can show you free fu man some mo di bono aso ah papa ye can see the see na wa confirm me I can nya me say that says alpha and omega say ebetumi aba say on betutu ase ahwe rebels na Atsu na hye ya Awurade me nie no we wie Awurade ntumi nya papa say me nya me no se wagu but on ntumi say nya ne bie mana for the sake of something for the sake of something bit my because he be to Hezekiah Emra Awurade suma Isaiah so mo kan che Hezekiah say on say fi nsamanse no ba bi wu so what you say o say isan say o say Awurade kai say de man nanti wani ma ye pe ade otimi ni bantam Israel Nyankopon Awurade kai say de man nanti wani ma ye pe wani Awurade mesrew na Bible say emra odifo ni free Hezekiah nchen akọ Awurade asem san ba odifo ni say san ko kan kire ne say me di mfie dunu 15 years I can you 15 years never they can you a break amane so we empa na nkaye ye empa ya no mebo obi awuto Job chapter 21 verse 23 the Bible show you amodin pinti otimi emra ne ho to no na sum adwon ye mebo obi awuto said ye Ghana for abayifo do so che Kristo for ye mebo obi awuto ye me say Israel Nyankopon say ye busa na me ko ka de ni ye busa and papa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ mo resenti Nyankopon ayawa wasem
Papa ko obi anyame nipa anyame afa oso akanya me ye boni entimo nyamu timi nyame nkasa na wo ma brante o de o ma no enkwa kakra no wontina se na adwuma na o de ahye ne sa no o mi nyame timi sometimes no me dey mean nkasa de that is alpha and omega and some work kwa me ka wan hwa bibi kura be yo yem fancy o Papa for the sake of me do o de yem fancy o nso bi wa bibire na sa bi adwene no esi literasi adwene no ayesi ye ka osoro asem o kan asase asem ye ka de obo osoro ba asase asem the same thing last 2 years abesim case buy ene takradi case yo buy ya o ye opemfo onyemi ye gina ya ebusa Israel nyankoba ya mpa se maame no wa ya na se onye eye no kre se onyema na e confirm ye se onyem within that 1 hour 2 hours free takradi se man kesi buy se abaya na confirm se onwa na plotting eno me na me kan ya sunya mi a ye nipa bi mudi nyame ho few edi ye wachini ana Bible so di obi a odi achinye ni ma banse na omo matwenya sei o kan o 1 Timothy chapter 2 verse number 14 ediba o se na nkwasiafo achinye die ni anato de atwe mfiri ho unim se de okonba Papa na woni ni sa asem ya foforo bi te se ban radio wonya ni bebe ko o se ebre beto ja papa na ewu no te se na nipa bebre na afoforo wo mo papa woni ni sa ade we free mu nti na ama do na entimi ni ntum na me dia me mfa ho ne fum afu mu me mfa ho ne sa be si omu ne me mfa ho ne wura wani ase ne utirim ati ase ewrade se na asem se o se o de na asem de bo wi ase so ati ase hwe Ezekiel 14 no say abosomsomfo buso nyankopon ase kwa wa awore me kenka Ezekiel chapter 14 e woni gina ye abusa o say abosomsomfo wo mu buso nyankopon ase kwa ubusa ne onfiuda because ne chiwade ne abosomsom etu na abosomso busa na de a onfiuda na wa be ko ne difu akonkon chen obebua o ade we ka me meka ne wa ye kwa ka me mfiukura so ti ase encourage ya sometimes you are sorry there wa person ye bibi wa adwene yon tanta person hu na gina bi e na won se wi asem kwasiafo do so me ne kwasiafo nante wo yo bi a wagimi no ye kwasia me mfi da ye ka o so da asem ye me ka asase asem e ti yo ma adwene yo mo is ya own cup of tea Papa baby adwene de ye de dwuma de ni ba na wi bon se me na to fa na wo fa o number to dwa na che wo cha pa na ye fa dwuma de ni ma de Nyame adomo a Friday we ye bompa ye breaki 7 evil pots last week ye breaki 7 me breaki 5 na this week Friday ye san breaki ye numere by 6 o'clock ni akon by 10 to 11 empire bonko na bibi ha won so bibi tete honhom bi tata tete wa bi wura empire bonim bi Jesus started with prayer and ended with prayer. I feel so actually to me, my best gina mama, gina pam, ye coffee, ye sermons, so said ye beya, what deep baby elmo, which my friend number we so, and I'll be joining on Facebook, prophetic Benadesia. Friend number we shall between 0249 631 876 0249 631 876, and I said 020 385 1633 020 385 I feel so me ya ma nyame nshira bibire me to so am sorry I feel my ring I salute you I feel Mr. AJ God bless you daddy me twan obosha o share me Mr. Set God bless you and me ma mu aka nyina all my loved ones oba pa Jumo Mr. Charles Micah Mr. Daniel Forsen, God bless you, Daddy. I really need your support now and forever. Bye bye. Yo, Abusia, and yeah, baby, I know. Did I pursue any secretary? Maybe my bottle, me rap, Papa, pray because enough from. As some yeah. Na ask if you narrow also. Now, the viewers in the store now, they have an omonium too. So ye gina nyankopon asem so e gina nyankopon anum asem so ne dia atodwa we nye ye na bebo isrim aka enti no se musimu ntie na mo bedi akimi a ye nhwe ye nya ni na merade ebre ne so a obi kura da wa betro o say prophecy dia ba say after 20 days even after 20 days we are going to find him okay ye nhwe
wo so wugidie no enti yenhwe osi e mani na mo munyine no twabre ni dura obeyi ni de afre nti de ayem de mo de abani na aye e be mani na abu munyine e bre ni nkabia ene be kire abusia too much so enie bidi e de nana afiase wo dwuma de ya no pay me ena me de mo chere papa me da se pa na me share ko be kan ho ante abusia de ache wusu bia no frɛ papa de na mara to dwa na woni ne hwem komo na be fa ne nsa so na wa yenhira wa bisa de no so nyakopon ebeye edi ama ensem bebre na ewo chire eti bomodi asa woni ebe nante ewo too much no eso subscribe share efama me ya de ase be to one ma waje nkyere no na wo de afa comment section wada roma ye be kin kan edi ama abusia ye senhya nyame ya do mo cha no pa ewo too much so many more edi kan Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwan le betumi ama nkundwa papa ti se dia misisu wohwe kundwa misisu na wohwe kundwa na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan le betumi ama wo nkundwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan le betumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkundwa Italy kundwa Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboa ni betuma mo bla na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo abekan free pipe ubu abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboa